Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha abakunzi ba Kivu Network, ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu makuru ya mu gitondo, itariki 31 ni itariki ya nyuma y'ukwezi kwa mbere na 26, turazindutse rero ngo tubahereze update ku bigendanye n'ubundi n'imirwano iri kubera ku butaka bw'abaturanyi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara yari ikomeje cyane mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Inyeshyamba za AFC M23 zikomeje kugorwa cyane cyane n'ibitero rero by'indege bikomeje kuyibasira, ndetse n'ibitero byo ku butaka cyane cyane biri kwibasira n'ubundi ibice byo muri Powezero, ndetse n'ibice by'ahangaha mu gice n'ubundi cyo muri za Bukavu hakomeje kuza ibitero bifite imbaraga kabisa, ndetse si ibyo gusa, mu bice n'ubundi byo muri za Walikale bakomeje kugorwa n'ibitero by'indege ndetse n'ibitero byo ku butaka, byose birimo birabataka ku buryo bukomeye cyane. Rero iki gitondo tugiye kugaruka n'ubundi mu bice byo muri Kavumu hano mu gice cya Bukavu kabisa, aho rero operation zatangiye z'abasirikare ba FARDC ku bufatanye na Wazalendo ndetse n'igisirikare soda cy'u Burundi rero bakomeje kwataka uyu mujyi wa Bukavu bisa nkaho bashaka kuwufata. Bakomeje kuwinjira ku bwinshi kabisa muri bino bice byaga muri za Kavumu. Nabyo rero turaramutse ngo tubibagezeho, tubahereze ko idonido cyangwa se tubahereze aya makuru uko yifashe cyangwa se uko bikomeje kugenda bigenda kuri kino kibuga cy'imirwano muri rusange. Reka rero mbabwire ko muri ab'agaciro kabisa muri byinshi bitandukanye mukomeje kugenda mutwereka urukundo rudasanzwe. Reka mbabwire ko rero mu gace ko muri za Minembwe ibintu bikomeje gukomera cyane cyane cyane, ibitero birimo biribasira izi nyeshyamba za AFC M23 ndetse n'ibirindiro bya Twirwaneho. Turakomeza nabyo kugenda tubirebera hamwe muri rusange. Reka rero amakuru yacu tuyari n'ubundi ari muri teritwari ya Fizi kuri Powezero, aho rero igice cyongeye gusubira mu maboko y'ingabo za leta, dore ko inyeshyamba za AFC M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bari bongeye kugisubirana, ariko kugeza aka kanya iki gice cyo kuri Powezero cyongeye gusubiramo abasirikare ba FARDC, ubwo abasirikare ba leta ndetse n'abasirikare ba FDLB ku bufatanye na Wazalendo bamaze kuba basubirana iki gice cyo kuri Powezero muri rusange. Rero bakakubwira ko abasirikare barenga 143 b'inyeshyamba za AFC M23 ndetse na Twirwaneho bamanitse amaboko muri urwo rugamba rwaberaga muri kariya gace ko kuri Powezero muri teritwari ya Fizi ku munsi w'ejo. Rero bano basirikare bose ngo bamanitse amaboko bishyikiriza n'ubundi gisirikare cya leta nyuma yo kubona ko urugamba rukomeje kugenda rubananira kandi intsinzi iri kujya ku gisirikare cya leta, kandi bikagaragara ko n'ubundi n'ibihugu bigiye bitandukanye bikomakomeye birimo biragenda bishyigikira n'ubundi leta ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba za AFC M23 bakawutererana ku buryo bukomeye cyane, bigaragaza ko bishobora kuza kubana bibi cyane mu gihe rero udashobora kubafata ingamba zikomeye cyane zo kubasha kuba watsinda uru rugamba n'ubundi, cyangwa se zo kubasha kubona uburyo bakomeza kwa divansinga. Rero ibyo nibyo bitumye rero bakomeza kugenda batererana izi nyeshyamba zabo za M23 bari basanzwe n'ubundi bahakorera cyangwa se bari basanzwe babarizwamo, barimo baragenda bahatererana kabisa babona ko ibintu bitoroshye. Ku munsi w'ejo Minjenje murabizi uburyo Sukhoi ndetse na za drone ziriwe ziharasa kabisa, abarwanyi ngo bamaze kurenga 17 baguye muri rwa rugamba rwo muri Minjenje hara muri teritwari ya Walikale, aho rero babombarde barashe amasasu menshi kabisa bakoresheje drone ndetse na Sukhoi 25 muri kariya gace ko muri Minjenje, bikaza kurangira n'ubundi nyeshyamba za AFC M23 zibuze ibirindiro byazo. Urumva ko rero ibintu bitifashe neza habe na gato kuri izi nyeshyamba za AFC M23. Rero bakakubwira ko igisigaye nta kindi ari ukwataka ibice byo muri Goma, bakarana ko nabyo ko bashobora kuba babifata cyangwa se babigeramo, kubera ko ikigaragara nuko izo mbaraga zihari kandi zirimo ziragenda ziyongera umunsi ku munsi bitewe n'ibyo Tshisekedi arimo aragenda akora, cyangwa se uburyo arimo aragenda apanga urugamba ku buryo bukomeye cyane, agapanga n'ubundi n'ibintu bijyanye na politike biri gutuma izi nyeshyamba zicika intege, kubera ko uburyo barimo baragenda babaca intege ku buryo budasanzwe. Ni ibintu bigaragaza ko n'ubundi iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda kigorwa kabisa, gikomeje kugenda kigorwa. Ni ibintu tubikomeze kugenda turebera hamwe tukabwira nabyo uko byifashe mu yandi masaha ari buze kuba ari imbere, cyangwa se ari buze kuba yakurikira
Mu mudugudu wa Mutaberwa nanone hongeye kuramukira urugamba rukomeye cyane mu gace ko muri teritwari ya Masisi, aho rero abasirikare ba FARDC bamaze kuba bagabwaho igitero kabisa cya M23 muri kano gace n'ubundi ko muri Masisi, ariko bagasubiza inyuma izi nyeshyamba ahagana isaha ya saa 11 za mu gitondo, nibwo rero babagabyeho icyo gitero, gusa babigisubiza inyuma bakoresheje n'ubundi intwaro ziremereye ndetse n'intwaro ntoya. Gusa bakubwira ko rero izi ngabo za M23 zikomeje kugenda zigaragaza ko umudugudu wa Mutaberwa bawushaka ku bubi na bwiza, gusa Wazalendo ku bufatanye na FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi FDNB bakomeje n'ubundi gushyiraho iri herezo ry'uko ibi bice bishobora kuba byafatwa n'inyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Rero urumva ko ibintu bitoroshye, ibintu ntibyoroshye kabisa, urugamba rero rukomeje kugenda rwaguka ku buryo budasanzwe. Reka rero tuhite twiza hano muri kino gice cyo muri Bukavu kabisa, turebere hamwe uko ibintu byifashe. Kino gice cyo muri Bukavu mu gace ko muri Kavumu, intambara irakomeye cyane kandi iranakomeje mu bice bitandukanye, aho bakubwira ko intambara ubu kugeza kuri kano kanya ikomeje kugenda ikomera cyane mu bice byo muri za Kavumu ndetse n'ahari hafi muri za Essence, muri kiriya gice n'ubundi cyo muri Essence cyo mu gace ka Bukavu n'ubundi. Hano rero ngo abasirikare b'Abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ku bufatanye na Wazalendo ahagana isaha ya saa 10 za mu gitondo bagabye ibitero bica abasirikare b'inyeshyamba za AFC M23 mu nkengero za Kavumu, kandi abandi nako bakomeza kugenda bataka binjira muri no mujyi wa Bukavu, cyane cyane muri kano gace ka Kavumu, kuko ni kubona bashyizemo imbaraga kubera ko karimo ikibuga cy'indege, niko bashaka kuba baheraho kugira ngo bamaze gufata ikibuga cy'indege n'ubundi byaba ari ibintu byoroshye cyane, ku buryo n'ubundi kugira uburyo bakontorora byinshi bitabagora ku buryo bukomeye cyane. Urumva rero ibintu ntabwo byoroshye kuri izi nyeshyamba za AFC M23, gukomeza kubagezaho byinshi bitandukanye, gukomeza kugenda dutekereza byinshi biri buze kuba byakurikiraho, tugakomeza kugenda tubahereza uko urugamba rukomeza kugenda rwifatana. Ubundi rero izi nyeshyamba ziragowe kabisa, ntizorohewe uko urugamba rugenda rugaragara, ntago ziri buze kuba zakoroherwa kabisa. Ubwo urumva ni ibintu bitoroshye habe na gato. Amakuru ni menshi cyane kabisa, turagenda tuyabahereza uko yakabaye, rero tubabwira uko ibintu byifashe, dore ko inyeshyamba za AFC M23 zigerageza kuba zakerekeza muri za Baraka, ariko ntibikunda kabisa, kuko izi nyeshyamba zirimo ziragenda zinahabwa isomo rikomeye cyane mu bice byo muri za Uvira, mu kibaya cya Rusizi kabisa, ari mu bice byasangiye n'ubwo urugamba rurimo rurahabera, kandi birazwi neza ko iki gice no muri cyasangiye cyamaze kugeramo ingabo z'Abarundi nyinshi cyane, ndetse na Wazalendo ku bufatanye na FARDC barimo kabisa ku bwinshi cyane, bigaragaza ko izi nyeshyamba za AFC M23 next move yose bakora iragoye kugira ngo babashe kongera kugira uburyo bakontorora cyangwa se ubushobozi bwo gukontorora kino gice cyo muri Sange. Kuba baragitakaje byo byonyine gusa ni ikosa rikomeye cyane bakoze, kuko ubu kugeza aka kanya inyeshyamba za AFC M23 nta mbaraga zifite zo kuba zabasha kugaba ibitero ngo zifate nk'igice kingana kuriya kabisa. Rero ni ibintu bigaragaza ko ibintu bitoroshye, ni urugamba rukomeze kugenda rukomera cyane, turubikomeza natwe kugenda tubahereza update ndetse n'idonido mu bigendanye n'ubundi n'iyi mirwano ikomeje kugenda igaragara kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Urumva rero ni amakuru menshi cyane, ni amakuru kabisa akomeje kuva kuri kiba cy'imirwano mu kandi gaciro ko muri Nkobe, mu musozi wa Nkobe, abarwanyi ba AFC M23 bakomeje kuhagorerwa kubera ko bahatatse, ariko urugamba rurimo rurabananira kabisa, aho barimo bararaswa bikomeye cyane n'ingabo z'Abarundi ndetse na FARDC, dore ko uyu musozi wa Nkobe uteganye n'umujyi wa Pinga, ariwo aba barwanyi ba M23 bashaka kuba bakigarurira. Gusa rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kubasubiza inyuma ku buryo budasanzwe. Ibi nabyo ni ugukomeza kugenda tubyitaho, tugakomeza kugenda tubigarukaho mu yandi makuru, tukaza kuba tubibagezaho uko byakabaye. Reka mbabwira ati muri abantu b'agaciro kabisa, Imana ikomeze kubana namwe, tuze gusubira mu yandi makuru ari imbere. Hasta la vista.